Say Asante F0RCƐ Ghana. The current conversation at Dabonten after Yenwebia or joining the Asante Defense Force for I have read the captain Eddie video be better Abonten. And I'm sure some most of you who know that video. But before a year and come on Buokrom Zongo hene. That is one of the most popular towns in the world. Asante region Kumasi. The friend Buokrom Zongo for you hene. The Bakuti in Sabia or the Abetu. You try home. You could in some parts captain Eddie Betuja. Currently says it caused a lot of controversy. I'm sure. Say baby mo that video. Baby you that video nearby. That kwakuti in some community. She said, "The percent you better so no. Na Asante ate only a di sika. Na se bi yewura ti da sika no so. Na ke di sika nti wura ma. Wudu bodala no access kan wo wura. Na so bi ama. Yen ke pe no. Na se nyame ma pa na sika ka dwama pa ya. Sa nye pe. Sa nye pe no hu se e be ma ye ho atwe. Because Asante dey no dan baby dada. No come on. The Amasa conversation with Asante F0RCƐ Ghana and we Drupan said, Reverend Asante Council sitting Otumfuo ƐXP0SƐS said, Nana will be a while. They are not showing any support. It is a no Otumfuo will take it decision being poor. Any support from Ghana. Intifani said, there's something in the castle F0RCƐ Ghana. Do you think this Asante they will be willing to support him? I'm not saying all of them. But Otumfuo Kasachire Bibi says some of them are not willing to support Otumfuo. And so that information is already clear out there. I'm sure so that video news will good. And I don't know how Buokrom here before I know. Or not there, also support and someone captain never to them. Sounds no support Otumfuo. So watchers and another be are not supporting him. Currently, the Asante Defense Force. They are going through a lot of controversies after Ayebobi Ansa made a video. He said the national security anyone making sure he be close to Avosa. If not through this interview, let me name that say even the Avosa them pono Buokrom Zongo for him or no that Avosa no before you be tino you try a woman. Otumfuo nsɛm a confirm no ma bi right after that the Buokrom hene ne nkɔmɔ twetwe ne ɛbɛto video ne so da ready K1ng Ghana TV kopie mu ɛwɔ ɛyɛ na himfi mienko emresi sia ye hwem sɛ menkɔ ana menkɔkɔ o se he fa sa ne so no kwa nsa ko sa ko sɛm bia yɛ ka ne ha o sa sɛm bia ko to ɔhene ɔfa sɛ de ka ɔfesu yɛ ka ne ha so ɔfesu yɛ ka ne ha sɛm ne nyina yɛ ka ne ha mo nyina mo ka ho o se sɛm nyina yɛ ka ne ha wɔna na mo nyina sa to man ɛne no yɛ ka ne ha eduru sɛ ho asɛm na wɔde na obi atwe no o se ho asɛm bɛna na ho dia ye wuru bia obi atwe no ebi kura fa ekye kɔ keka nsɛm kyerɛ nipa no o se bi kɔ fa ekye na dɔnfo yɛ fa yɛ sa ma no sa kɔ ka sɔm kyerɛ so ɔba sa ha ɛkɔ nso ba ɛkɔ ba nso a yo o se kɔ ba sika bia ɛni kyerɛ no hu nyina nipa mo kɔ ka nsɛm kyerɛ mu amore ɛno yɛ kan no wa mo boa mo nka hwe nkyɛm o se sɛ nipa mo kɔ bɔ pɔ na sɛ mo kɔ ka sɔm kyerɛ mo se sɛ bɛ brawo ka kyerɛ no wa tie tumo boa wɔn na bɛ ka bi akyerɛ no Mode kwaji musika mode kwaji mu mode kwaji musika feri fo kwaji dunyama na mo nua tatma ho mina na mo dia na za ye de yenka ho tu se le brawo sa ma le chire ona se be diske je ja no ti wono kwanka mo da mo fa ho na se be niama ti ba ko bia ti mo ti dia chama e ti ho ma za tmai Digo bin ti e ti no another e ti ka ti ho ma ye santumai se bi ka ko mu ma se bi kunudie e ti ho pesile e be mo wa ye ne uno no ani no wa ga ye na se bi ye fun ajame ye me ka ne se nana mo dia so ame se nana mo dia e se jaja yo Omo asade nyansa ne tumi bi so asama se be jo pe de no se be jo so la mano e se ni nyansa ani tumi so asade se de jano omo se membra me ye adwuma ntime ye nso me ba ye beduru ha mo huni ba ye nso mo hunu kuyi ma ye na ye de se na se be kawo de wo ye anama da wo ma ni na ye na ye de bo ni ye kan no ko bi be ka se Otumfuo kwa no hene chi obeka se Otumfuo kwa no hene chi emodu ebi Otumfuo duru no sebi nipa ntimi fa ne mafom
nipa entimi fa ne mafom nyankopon na apagya no na konya no sɛ wo Ghana hakwa no ngi akonya no ntuma ewiase na agi ne tum ewiase afa ne na nim akonya no anya Ghana hanko a na akonya no so anya pɛ ya hofikyine ebidi de bi achi sɛ wodi nduru na ne nkyɛ sɛ wonti bi so ye kora wa hayi kora no ye de no ye gitum no ka asɛm kora te ma me nkɔfo kora so empene na mpɛsɛ ono na medias bi wɔ hɔ obi sɛ bobi ansa ne nsɛm ɔtɔ ne fidi so ɔka no sɛbi entwaye osi efo bobi ansa odi bobi no obi anim sɛ asantiti ansa na obi anim sɛ asantiti bɛ de wo ye ne mfa asante ho de wo bɛ ya wo bɛ followers ana so wo bɛ hɛ na wo ye yenye ne sa Asante Defense Force me na me do ma no example man pini soldier for police for omo we no but one special bodyguard that on uniform one special bodyguard obi a was national security ebia no na mpesa no ayi ohempon se wo se wonti da se obi se o defend Asante ana se se ana Asante na eda so no a nipa kon so shata na onya Asante ni ana inti adibo ho a yawo onu bobi ansa no de o hye ne chi na o ma ne keka sansem no on kan che nipa se nipa no ontimi nipa ro ya Asante ni wanye sa kwan no ana okura adwempa so anko banye sa kwan no inti uchremu a empo no na oye Asante ni no na ebia mo free north na mo wo opemso ho do no mo pese ote ase se de o hye ne chi no ontimi ntwimfa mo do na mo wo ma Asante ho no enya sana pese o kire sana pese mkire odo ewa kuma mu me nko kire me bi nka se me do opemso street me do opemso abra me ye action obi ahu se me do no nti se na me ka se me do no na mati Asante Defense Force no obi hu se me do no utra oyo o presenter no da ben na obi atre bi akasa ti opemso a wo defend ne da anaso ba kan no kwase obi asem na o kan no o no kre anasa nye no kre sisi awo say ai obetim the Defense Force na kwa Langard obetim da kobo kro no obetim da ko galemsase embe chia setemo ye chi a fake police man ko so be hu program no be hu say adwuma no nipa boni eden ewum yetimi chi obi a fake soldier and I say soldier no onye fake but no ko ya de bia emfata police for ye fire for bi etesi but no nka ho asem da but adwena na oda ba say Defense Force no bakwa ya de bia emfata no kwa na ye futu oda ma ye uni yatemu ye de hu say de atem wo ma ya de ho so a boys no so mo hu say adwuma mo ye ni intimate na ho enka say wo ka asem bi edi etieye ye na ha na ewo no asantemam na ewo yo me dano okasa no wose wo ye enquiries no ye say meti asoansi o sa aboabo but interview before me kasa kwa me bomudi ka bibia me free ani bibia wo me ye mo Buokrom Zongo me papa na edi ade o di ade 22 years no win and e di metna so me buy nso Friday ya na me 4 years ade wa asantemam bia no this ade anyi ni se me di na manitwa ye nye bibia wo opemso ha me murube me nkobi ebia na me yare ana matu kwan me pese me hunti me mo be for fake report here dey embreme nti se wo ye presenter ana se bia wo ye nsentwoni se de mu ye ya adibo ha mon try say wo di woni be dey ebi hu ana se wo hu sa de clear ansa na wa dey wo da betudwa sia no ye hwe senior social media ni tituru mabunu se na ye hwe wenkomo twetwe na se no edia futuo edia sem na wo ka kire enuanum a omo susu se obi abu Mustafa nti omo pese omo ne asantefo ni bi ekono de asem na wo ka kire enuanum bi omo feel north efa Mustafa ho de no samo hwe ya bebia Mustafa ti no ti amon from hima invite abusua no emo bae on ba kom da chewpa na bae nti wu tisrema enye de amanfo kan huhu no se ba bi si owu nsi owu se ye Mustafa yi ana se bi ekosie no but yesi owu mamon forso ema force news no yede ema monte nti afutu a medema ye nimfo osiremu no yesremu bibi kamo a akaye ekan so akamo ade a wo se mu defend mo osirem bia na se mu be defend sanso de wa sentiment mo se defend bia no ye be defend bibi sa si a na mo hwe news na wo Buokrom sa afere na bisa no fere na busa no Mustafa de oyi obi otafo
odi opem so atem ne de ne sin Mustafa oye ho fo no mo so yare but me hu se na busuafo ankasa be kasa oyare se no yi otim che location o so o adum police station ho opposite no ho no ye adwuma o che location na no odi opem so atem nkremofo no odi bi atebet me hu so bi akasa enwo obi anim so yare o enwo obi anim so yare e na o yare so bi yare sen inti sai busua no nipa no so mudi so yale a mo pare sabia be na mo fa no nko ana ase mo obi o so nipa no yale but mu jane tra na da ko abufu bi ba na trigger e ba kwa fast maba yesre mo srumfo na asantefo ntoko bia ni yentam asundwe na ede ha na sa de wi kwa na sebi boko kwan kan ho asem wi okay se boko asem ba no ye di free boko na ba opum so meka maye na nko no asa ma ntokwa ede asikuma se de benye no kre enta na meka say opum so no bi munti ase no wo ye dan a wo ye super o twi ne bofo ma enye ye enu nche say wo so nye nipa o but eye nidi so nipa be bre de me ya ne say sebi na hemfo ne pay for mo pancheme na man hene na brempon dikuro o mo twa ne ho ahia adibu ha o so mo na be chirem na ati ase sebi be ka sebi akwa me sem ni de me kan minim but wo be kan de be di ma sen me de me kan adibu ho a fake news ndo so yanka se be di obi atem manu sum na so me yanka se be di obi atem but no kra wo mu no da ko pe na so mo hu se wa address ade ne kama na nso mu yedi se mo he na obu ha answer mo hu se asam ne ye no kra no o na nipa no ebi bebre da ye adwuma opin so ma o da bia nteka wo se anko so hene bi de cameras na nim no ka se opin so de mo kan ni kwa nipa kwa video hu wonti ba na dofo na koye saade no obu okwampa na yin na dofo ebi kwa na wodi na buso ni atempe na o da hye ni mo be di so akwa di ni bone tise wo ho na wo ye obi ade na onye kwan be ofa so a o di ego otimi de fa so otimi fa de foforo so saa akon die menya ni die wakwa kan professor me enkobo no ne yankasa nti ene so betimi da show bi nkofo bi se nkofo bi na akodi bone na show ohene yenim because etimi si ye baka so mo mpo ohene asem no omo metimi akasa bi omo ye eda hye ne omo di hye no se ohene na hye kutupase yenkoye saade no nti be sere siremfo ne santefo no sese obokuma se a menu nua ba ko captain no ma 12 ba ko pe ne oye oni simni wo level ni no santefo na wo mo what you say odo de emfa hu ne o tribe a wo ye sasanti na okohia na wo ne no do ne be kwa na wo na hwe abom so nya se wo kom ni so anya hwe nti be sere odo nkwa na de tia otan bia ni ha ye hu se obi na bebi na kan say o yetani na ye issue word bia man e bia na nipa na wo ne no personal issue but be to media no so ayen ka say bia e bi kwa na asem ne 10 years wo be tie ne nkwa no na wo gyan so say o omo mpe ntafo asem mpe ntafo asem ntafo na seche say asante na seche say eno na dodo na nti ase ana obi ko kase tani ana obi ko kase we semu na we eno na eduru brebi ana yenuanum bi ene yenuanum asantefo no bi so nti ase ka obetimi ache bibi mu kakra fasa side no kase ye kan ye be kan ma de achi enti na me kan no onu nipa na onu dansantefo ina no ogitum wo se eto de bia yakọ fansantefo esremfo ebi ti se mosi dogomba fo ebe no betan na omo enyamma nti obo wo se ohene we oye gurishini o beto di asante ade ede na ma ne ba sa odo na ma ne ba sa na de na okọtena America no ye wo hodo si America ni wo betina kuma asne wo a mo sa de nyimu ye de eba enti America no asembu ho a ebia mesem ni sebi mina mekoye ma no fomoyi ma santini fa nyina so enka asem mani ntia sromfo yina anase sremni ena na no ayede akopa nti wa santini so wo address a wo so make sure say wo address ni pa no wo address sromfo yina nti sromfo mo no mo abrocho no mbo fumo say yempo masem yesremo enti sa sama eya free sebi opemso ano ba no enye nsema eche se ompesiri mfa asema na se ompenkremofo asem enno no kwa che se odomo kwa se ono nsanefo na ne dia no because wo wonim se da hoho na chikro se ko new site se sia ya se obo hu fiete na bom so siremfo de
be 7 and 8 ko ono obae no ne abe so be pe bibia e ko se bi obi asantini otim so ade me de me firi ha me kom betwa asasa me wana se me na ofio ha metu ko site se otim se de bi ubo fie ne 100 a symphony ko mo bo 70 and 80 you should be to say I sokori man ponse ya also you one of the places you sure you nuanu symphony do super yi ho na enko mo twetwe mu no omo a edru bibia omo free stream ba ebi free other regions no na omo kasete asante ankasa no eno hu ni say edi enti na mo ahoya bi ana adi enti na ni na meka no ni na yawo obu ho a on free asante memu ha ya wona asante memu ha ebi kwa ne nsem okan ina no tibebi no eden oka nti wa wo yesremni no mo so oka asem ya na to wanwene ntama na to trim na opese odi adwuma se asem we de eno crew her difference away ne analysis away ne chese omo mpa asem na so wote ho mo no no wo ono ti abrochi no e na eche odo wo beye I should be terrible just move vote mo we also na wo Ghana onimu otuja ho no mo bia cho se ja na show na sen show e bia nipa no finance and now this can be man on tina man yes ana and so finance a sebiu sa so be finance no sisi a wo pese me man for information me no mo miska me make sure say information am be man no be correct information say na bia obeji meji ba me man fake information say wo mo miska because we discuss am kwa na fake actually bi unjimindi or say me man say asema me ka no correct ampa also ye encourage na asem ne correct inti mo bi enta na brochiri ana say baby enkasa ji 1 cd na kase ji 2 cd na kase eno enya asante hwe sheme ade a wo wiase na bi ni asante epo ne bi na bete pusebi na epo ne bi na ha no kwa no ye wade a esene epo e wo ha asante ho no de body si wonfichi kwa de be cheboko na ofunu okotwedi hu se o maka se nkran gamanche anase won nkran hene enye nkran yida me hu se sunyan man hena pia ka se o maka se onye sunyan yida obi asante yesi otumfo onye kumasi ye okumfo ni sika bebre won mfa ye onfa mo asante fo jente na wakasa eyo tan abana okoto ye no ohwe eyini so no otumfo wanto abama no wa ban no MPP no NDC na di hwamo na ogina ho anase ope akonya bia obetu na akoto manhia se me pese ye de to aban nim se bia ye hia sei eno ye se obeka se ai ena onmwa hefa de bi wan koto abama no wonje taxi bia mfiri ho onye taxi bia mfiri ho inti se ono no hu ni se woye kese bia se bia anko se we se ni se ya fanyensa kwa bi no ka no Otumfuo education fund na da ho no uni nipa mo di hu faso uni nipa mo di hu faso no enye siremfo nko enye asantefo nko bisa uni Ghana hana so ni asante mem ha nipa bi di hu faso bete bi kwa nim de city obi ka say education fund obi e no kwa no enim de odi ye o so tu baby o pusu ni ni be hu ni kankan na ochemu a obu asem no ni ma asem ni mu na o kanse na ope no o kan ro sebi omo asantefo no so sebi o mo mpo mo mutumfo na yede yepe yebe jiaboso te se de jiaboso na ye bi ya no yebe jiaboso ne yebe jiaboso china because ye ni bebi akọ aya na ewo ye ne o kasa menko mi kroma o kasa menko na America kra na me ba kumasi bi ma menko ani me furu machine me so ma wo me man na wa ha ntebe sto tan bi enim obi anka na komontum de ni na no e nkofo bi ena ti bebi no mo kaka asem se me ya meka sirufo ne nsandefo bo manda ne ntokwa ntoko e ba ntimi nso ana ena nya ade ebesi susu se ebetima ye political influence bi ana ama sanoma we inordinate asantefo ene sense susu sa na politician wo mo tre komo no wan hwe ya unhu ebi kwa no na wo no kwa na so so be interview bi na e politics between because o ma wo be si obi so to say the making e be wi choboko comment section obi say na kasa na NDC ni na kasa na MPP ni because of football be bia anye ne de me ha MPP for baha NDC for baha se me to aba entimen fasa sam no embetwitwiri manhia because o politics no be to asanteman
o politics ko me kwa me fake to am yin so politics no from 92 me yin sin no nti se wo asem bi kan enkwahye obi achi se MPP me kan menya vote na kwahye nkom bi me kan ha kuma se amenya vote echire otum se ahensem bu osrem yesi obi akwaka se me ba power meji akonya na ma but tem bia no ye hu sa video no me de matete back me hu video bi se assume si ana so benti say me ba power meji akonya we ya de ama mostly ya ka bibi say ya fe bi closed door meeting anse baby ho a omu twetwe nkomo a ye mansem chofo nko ho enkuti de omoka na bia politician ka na wantimi anya na omu ankasa aba na omu so de aba betuja ya hwe we ebia ye nana kwakura a ye yahima ayi ni doti ye no ihu se ye nua ba ko a ono so ye saliki wo asoase nkoso hene oye di dwumade bebre e de boa aye menhia or the pragia see mia bebre be I think 4 corners about 54 plus pragia or the cc yes obi oya brewa or ye pemfo ontimi nante or the boa dwumade ni mane ye fe aye odoni bia ana bibi kakabe na no betima kan fa Alhaji Ali Bari Abdullahi mina wasema kana ho asem choka nyawo na obeka sebi de oye no oye mosi ay kan yadega anka wose anka oje sa akonya no kwa ma sa mosi hine no betanya ne dia beto hu so opem so na sebi wo pese o chem se de oye no nima de odi nisika ya na eyodo de oye de wo kan na ekitikiti o mempese mepna ofidi so aka asem bi de wo kan no enkan de oye ma opem so enkan ho program bi ofie ho ayi hu de oye eyodo ena ono so nim faso e de onye frim tenya ne so saabe sremfo na se be nwunu miensa wa ha wo se din kabom beba sese no no ye no so bi sisiu na wo se wo de wasam kɔ manhia otumfa no so de wasam kɔ sabi ono so ye sremni ti se wa but obi won choka se adi ntana wode ne hu twom na se ni se but onya asem yo se me nya kwan mfa masem nkɔ hene ho zongo nkoso hene bebi obi a nyankopon hia no nyankopon nye ne kese en na dwuma power de odi na dwuma na odi nso nye onye muslim fon kwan wo se wa wo so wo ya santini wo wo ye hwan ni wo bo ho wo ho na wo do mo aba no betima wo be ya boa nti se ye ono so soma obetum da soma asanteman amana yi no ena me soma ameti ho soma me soma ne mema be som se ye be boa asanteman ho man ama bibia akoso okwa ahemfie bia obi na ahombambofo ho ene obakasa ma de ache unless on hene bakasa bia Asante Defɛncɛ F0RCƐ mungu no me beso me ba hobio nyesa do mo kanedie nkoso hene zongo nkoso hene enye Otumfuo nkwa na obo ho ban zongo yi na obo ho ban de me kan obi o zongo bia onim ni bebo ko beti ase enti se mo bakasa odo ne onipom me simu do Otumfuo semewu untimi ko yehwe nyi so ba ko bia de den sebe do no oh yeah ya hu se opem so mfunyi ebubo ha ne ade ye ko edu ha ne hu se ene opem so ne nana ba ko tia nti usebu mu no mesisa bo so na da ho memfo obi anto ho da okay ni fran papa na me nto ho me kwa memfa me ho nto ono na da me profile CCI untimi yi sa do no mfiri mu minim de me hu wo papa no ma me se me do no ma de sa du hu na no bada se na odin no bio ye fa me na wa ha Musa Buokrom Zongo hina metoso mienu ye bada se ene onkomo twetwene wadaji a onyama ye inshallah and what said in swade ma ensem wi sa asantefo eto ho every Ghana and very surprising and it's asantefo na die nuanum hemufo to the extent that they feel home when they are in Asante and so they believe say na Asante ti ne ho every Ghana no ma pa ebeba Asante mu na they will be also enjoying. And if you compare how Asantes have accepted them in Asante region, some regions they have not accepted them the same way Asantes no as support you. And it is an Asante in the home. Now, if you are abandoning or retaliating with the military, the government shouldn't forget. Say, any Asante for me, wouldn't want to bet yes, I want to some abandoning Debbie. Then you will be willing to support the Asantes. Now, one more team acting every air Ghana. Say, abandoning retaliating with the military, men will pull out. Because they say they feel home
in the Asante region. The avos are not even tells it all. But for Otumfuo to progress, say you bet me at the home. Nananom almost full support I do here. And so currently, we are relaxing as almost JB be Otumfuo is feeling that way. And this is not fair at all. As part of my respect to Nananom, this is Nananom bidding Komotu Da. Say Buokrom Zongo hini what ya kunyasui. I know Otumfuo agena tum say Zongo for one more Buokrom in a wonder man. Nana bidding say me to the in time for me and come. We say me were need dear Emma Nananumunyina. And in some of the children, it addresses further branch or trinity, could it be something not them go for because they both cause trouble between Asantɛs and the others. He addressed them all. Troubles are avos for Asante Defɛncɛ F0RCƐ for almost go to no, then you know address it. And some amount for catcher tune for and another bit then so moon to one more or addressing any power better. Say in Kadativi, Asante who are free a Ghana. She must say, Adiana Asante. Adiana and the Asante who are free Ghana, or say Adiana Asante in or say the Asante near airport, then so the Asante woman, which you must say, simple because what the BBC will feature was Asante, also will feature Kekeno, and Pona Swaba Ama when you be. So these are currently the trending issue are a course Ewagan Asante or betting home every Ghana. Now, even if it's going to be well, it's something that is going to happen. Some of them, would they, some of them be in support of that agenda because Otumfuo has started feeling it. Say Nanano be one who be some support to the decisions any mention be, and I believe that in Sambia a ha a Otumfuo pa and yes sir Nankanana ma wanting emphasize we and to age. Buokrom Zongo hine. Then some of the other no agent and they say the comment section is widely open for you. We are K1ng Ghana here. Message share on our next video. Do not forget, say currently Mondays, Wednesdays, and Fridays. It's a very beautiful program. I afraid of what is happening in Ghana the week. Not yet the Ababa Sumo and someone air cost or my money Ababa Sumo Ghana time 8 p.m. They share a year in competition and so as ye morning say ebi crab bro a Monday, Wednesday, Friday news ebia at least per time on even frequently more than a Monday, Wednesday, Friday because all are going to and some Ghanaians they need to know what is really happening in the country. We are K1ng Ghana here. Let's see on this video. K1, oh boy, Juma, we did the Jacob. So now see commentary or social media, no style of blogging, fantastic. So now see commentary, news in the bar. So now see commentary for home, so good. Keep on going. And the Ostar also the Ebema other tribe aflow. Sorted. India terminate. That's how becano. It's so painful. I know shit. I don't know say I'll commentary like or you as a presenter, sports presenter that they are. And we need maybe our question free but it's all good. We are the K1 will try.